Život nam, dragi moji, ponekad nametne i situacije kada sretnemo neke poznanike ili kada komuniciramo na daljinu sa njima i drago nam je što se to dešava, ali se ispostavi da su to ljudi koji pričaju samo o sebi, koji su prilikom takve naše komunikacije zapostavili nas kao sagovornika i da u prvi plan ističu svoje ciljeve, svoje planove, svoje iskustva, sebe ili hvale ili stavljaju u ulogu žrtve. Ali bitno je da su oni u prvom planu i tu obično izostaje ono ključno, nasušno u stvari pitanje za svaku komunikaciju, a to je a kako si ti? Dakle, mi smo tu apsolutno sporedni. Zašto se to dešava? Takve osobe su očigledno i po pravilu u detinjstvu bile lišene emocionalne podrške roditelja, te bliskosti koja treba da postoji. Njihovi stavovi u detinjstvu nisu bili važni, nisu uvažavani, njihova mišljenja nisu bila bitna, dakle nije ih niko ništa ni o čemu pitao. Prosto i nije bilo prilike da iznesu neki svoj stav ili sud o bilo čemu, ili ako se to dešavalo, taj sud je bio prosto nipodaštavan, zanemarivan.